Ajmo legnemo udobno u šavasanu. Ruke i noge su odvojene od trupa, sa dlanovima okrenutim ka plafonu. I jedan dubok udah i opuštajući izdah. I osvestite kako sa svakim udahom energija puni vaše telo, a sa svakim izdahom sve napetosti, tenzije današnjeg dana odlaze u pod. Osvestite položaj tela u prostoriji, tavanicu iznad vas i pod na kome ležite. I ukoliko je potrebno, napravite bilo koji minimalan pokret kako bi vam bilo što udobnije, jer u toku yoga nidre ne bi trebalo da bude pomeranja. Yoga nidra je prastara tehnika u toku koje vi funkcionišete na nivou svesnosti i jedino važno je da pratite moj glas. U ovom trenutku od vas niko ništa ne traži i od vas niko ništa ne očekuje. Vreme pred vama je samo za vašu potpunu relaksaciju i dobrobit. Pa ponovite u sebi mentalno: neću spavati, neću se pomerati i pratit ću glas koji me vodi kroz ovu yoga nidru. Neću spavati, neću se pomerati i pratit ću glas koji me vodi kroz ovu yoga nidru. I ponovite u sebi mentalno: Yoga nidra počinje sada. I sada je vrijeme za vašu odluku, sankalpu. Kratku pozitivnu rečenicu izgovorenu u sadašnjem trenutku, kao da je ona već deo vas. Izgovorite je sa dozom zahvalnosti i ljubavi. Možete ponoviti odluku 3 puta. Polako završite sa ponavljanjem odluke i krenut ćemo na jedan put kroz telo. I ja ću ponavljati određene delove tela, a vi pokušajte da ih dotaknete i opustite mentalno. Možete ponavljati svaki prozvani deo tela za mnom mentalno. Pa ćemo krenuti sa desnom stranom tela. Opustite i osvestite palac desne šake, kažiprst, srednji prst, domali i mali prst. Sve prste desne šake zajedno. Dlan, pa na dlanu zamislite kako držite sunce. Nadlanica, lakat podlaktica, rame, pazuh, desna strana struka, desni kuk, butina, koleno, potkolenica, skočni zglob, desno stopalo, palac desnog stopala, drugi prst, treći prst, četvrti i peti prst. Svi prsti desnog stopala zajedno. Pa ćemo preći na levu stranu tela. Opustite palac leve šake, kažiprst, srednji prst, domali i mali prst. Sve prste leve šake zajedno. Dlan, pa na dlanu zamislite kako držite prelepi cvet.
nadlanica, lakat, podlaktica, rame, pazuh, leva strana grudi, leva strana struka, kuk, butina, koleno, potkolenica, skočni zglob, levo stopalo, palac levog stopala, drugi prst, treći prst, četvrti i peti prst. Svi prsti levog stopala zajedno. Pa ćemo preći na zadnju stranu tela. Desna peta, leva peta, desni list i levi list, desna donja strana butine i leva donja strana butine, sedalni deo, leđa, cela leđa. Pa ćemo preći na prednju stranu tela. Osvestite teme glave, desnu stranu glave i levu stranu glave, desno oko i levo oko, desnu obrvu i levu obrvu, centar između obrva, centar između obrva, desni očni kapak i levi očni kapak, desno uho i levo uho, nos, vrh nosa i koren nosa, usta, gornja usna i donja usna, mesto na kojem se usne dodiruju, brada i vrat sa prednje i zadnje strane, desna ključna kost i leva ključna kost, centar grudi, centar grudi, stomak, ceo stomak. Pa ćemo preći na cele delove tela. Osvestite i opustite celu desnu ruku i celu levu ruku, celu desnu nogu i celu levu nogu, obe ruke i obe noge zajedno. Opustite i osvestite celo telo. Cijelo telo je potpuno opušteno. Pa pažnju preusmerite na dah i izbrojte 27 udaha i izdaha na sljedeći način. Ja udišem 27 i ja izdišem 27. Ja udišem 26. Ja izdišem 26. I nastavite svako u svom ritmu. Ukoliko neka misao prođe i izgubite broj, samo se vratite na početak. Polako završite sa brojenjem udaha i izdaha, bez obzira gde ste stali. I vašu pažnju preusmerite
na centar iza zatvorenih očiju, Čidakaš. I otvorite oči u ovom prostoru kao da gledate filmsko platno. Ja ću ponavljati određene pojmove i pojave, a vi pokušajte da ih dočarate sa što više detalja, na vaš način u ovom prostoru. Plamen sveće, plamen sveće. Beskrajna pustinja, beskrajna pustinja. Egipatske piramide, egipatske piramide. Zvezdano nebo, zvezdano nebo. Dete se smeje, dete se smeje. Talasi se odbijaju o puste obale. Talasi se odbijaju o puste obale. Ostanite budni bez spavanja. Posmatramo prostor iza zatvorenih očiju i pustite da ovim prostorom prolaze misli, boje, oblici, a vi samo posmatrajte, jer vi ste samo posmatrač. Pa u ovom prostoru vizualizujte jedna velika zlatna vrata. Velika zlatna vrata. Otvarate vrata i ulazite u prostoriju punu boja. Izaberite jednu boju i ponesite je sa sobom. Pa ponovo osvestite položaj tela u prostoriji, tavanicu iznad vas i pod na kome ležite. I u sećanje prizovite vašu odluku, sankalpu. Sa istom onakom energijom zahvalnosti i ljubavi je ponovite 3 puta, kao na početku vežbe. Polako završite sa ponavljanjem odluke i vašu svest preusmerite na telo. Osvestite dodirne tačke tela i poda. Prostor u kome se nalazite. Produbite i proširite disanje. I sa sljedećim udahom lagano krenite da pomerate prste na rukama i prste na nogama. Ovim je Yoga Nidra završena. I kada ste potpuno spremni, dođite do sedećeg položaja. Možete se prvo okrenuti na levi ili desni bok. I ove trenutke pred vama iskoristite da zahvalite vašem telu što bezuslovno radi za vas i pošaljite mu ljubav u svaku ćeliju. I ovim je ova tehnika završena. Hvala vam.